Sanibonani, umqeqeshi wensizwa umfana wasempendle. So mfowethu, iqaphele intombazane esanda kuphuma othandweni. Yabona mangabe ushela intombazane uthothi nisaka iprocess yokuthi inazane kangcono. Bese iyakutshela ukuthi isanda kuhlukana nomjida wayo mhlambe 3 weeks back. Ngiqaphele lo muntu uyingozi. Yabo mina ngisho ukuthi uyeke ukumshayela but into engifuna uyiqaphele la ukuthi ungajahi ukufaka inzipho kuyena ngoba indaba lo muntu usanesilonda ekusamela adile naso yedwa kusamela aphole lo muntu. Yabona ukuphuma kwi-break up ukuhlukana nomuntu akuyona into encane ongavela uyithathe nje light yabo. Into enkulu leyo. So ingakho ngithi kumele umgade ngoba mina lento ngayifunda kabuhlungu yabona. Eminyakeni edlule nje kwakusahle eminike nangimina ngaleso sikhathi. Kwakukhona enye itheke njengathi mangishela sisazana kangcono sisabuye le process yokwazana kangcono. So yangitshela ukuthi isanda kuhlukana nomjida wayo yabo. So mina lokho ngakujabulela ngoba ngangitshetha asho ukuthi izofocus mina vele lo mjida isemshiya. Kanti mfowethu kwakumele nginake ukuthi okay njengoba ethi usanda kuhlukana nomjida lo muntu akapholile yabo. So ke sala staff for 4 months but kulo 4 months kwaba sengathi sithandana unyaka wonke ngoba yonke into yayifast ngendlela ongakazi ibona yabo. So yanginikeza uthando mfowethu ngangiqala nokuthola uthando nje yabo. Yakhombisa ukungithanda kuyisimanga kanti indaba lo muntu ulimele ngaphakathi yabo. So kwathi kuyophela 4 months babuyelana nalo mjida wakhe. So ngasala mina ngilenga kanjalo emoyeni yabo nenhliziyo ebhlungu. Ngiyakutshela mfethu umhlaba kwakumuncu ngendlela ongakazi ibona umhlaba onuka mfethu yabo. So ingakho ngithi kuwena umqaphele umuntu mezitshela ukuthi usanda kuhlukana nomuntu wakhe yabo. Lo muntu usalimele ngaphakathi. So wena manje utatazela ufaka inzipho kuyena uzolimala mfethu uzolimala ngoba bazolungisa izinto mhlambe nomuntu wakhe. And futhi lethekeni ke umuntu osanda kuphuma othandweni uyezama uvala isilonda lesi esingaphakathi kuyena. So angakunikeza lonke uthando olufisayo emhlabeni yabo wena bese uyitshela ukuthi hayi usuwinile mfethu kanti cha yabo akunjalo. So mqaphele mfethu ungafaki inzipho kumuntu okutshela kahle ukuthi usanda kuhlukana nomuntu ngoba lo muntu kusamela aphole ngaphakathi yabo. So ngiyathemba uyawuza mfethu lo mlayezo ngoba mangabe uqhubeka wenza into ukhuzwa ngiyakutshela mfethu uyikhotha imbenge yomile buka shabu.